Ibihe byiza nshuti bakunzi mudahwema gukurikira ibiganiro byacu, nizere ko rwose mwagize umunsi mwiza, ariko ndagira ngo mbere yuko twinjira mu kiganiro ndagira ngo mube mwashimira umuyobozi wa Rayon Sports rwose, mumushimire, mumuhe amashyi, mufate umwanya mumushimire kuko akoze ibitangaza kuri uyu mugoroba rwose. Byavuzwe kenshi cyane, byavuzwe iminsi igera kuri 3 yonyine nigeze kugira ngo ibe yasinyisha uyu musore w'umukongomani udasanzwe. Ni umusore bavuga ko rwose ashobora kuzabakorera ibyo Ruvumbu Heritier Nzinga yakoze mu ikipe ya Rayon Sports. Nje hano muri aya masaha y'isa 2 kugira ngo tube twaganira kuri iyi transfer ibaye aka kanya. Ubu ngubu rwose nta nubwo bari bava muri ofisi ya Rayon, ntago bari bava mu biro bya ekipe ya Rayon Sports kuko hari ibyo bakiriye kuba banononsora. Nje hano rwose kugira ngo mbabwire, mbahe sport update, breaking news nk'abakunzi ba ekipe ya Rayon Sports. Twagomeje kuba twababwira ko ikipe ya Rayon Sports tuzababwira transferi zose zigomba kuba zabera mu ikipe ya Rayon Sports zose, tukaba twazibabwira. Wowe ni kimwe gusa nkwisabira, no gukanda subscribe hano kuri Kigali Sport, like ndetse n'igitekerezo cyawe ukagishyira rwose muri comment, ubundi bwo tukaba twakitangirira ikiganiro cyacu neza cyane, tumeze neza cyane, n'amahwemo dufite, nta bibazo dufite. Nizere ko rwose nk'ibisanzwe muri buze kuba mwasharinga iyi video, nizere ko nk'uko nagiye mbibabwira muri buze kuba mutangira mushimira umuyobozi wa ekipe ya Rayon Sports, mumuha amashyi adasanzwe kuko rwose uyu mukinyi wengeye kubabwira arabakura umutima, ntabwo asanzwe hano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka mbe nababwira amazina y'uyu musore yose uko yakabaye. Amazina ye bamwita Mobutu Saki Hassan. Uyu mukinyi ukomoka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hari isaha y'isa 12 n'igice nibwo yarakandagiye hariya muri ofisi ya Rayon Sports, mu biro bya Rayon Sports. Ibiganiro nibwo byari bitangiye rwose 5 kuri 5. Uyu mukinyi Mobutu rwose ukomoka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nkuko nagiye mbibabwira rwose. Uyu mukinyi ntago asanzwe kuko akomotse mu ikipe ya AS Vita Club. Yamaze kuba yatereka umukono ku masezerano ya ekipe ya Rayon Sports y'imyaka 2 5 kuri 5. Ni ibiganiro rwose bibaye kuri uyu mugoroba saa 2 z'umugoroba, dore ko nubwo uyu musore yagezemo mu ikipe ya Rayon Sports mu masaha y'isa 1 saa 12 gutyo, hari ibyo batari bari bumvikana. Ni nako ibi iminota yagomezaga kugenda birangira asinye ku mafaranga rwose atari menshi, atari na make, kuri miliyoni 17, akazajya ahembwa miliyoni 1,700,000 mu gihe cy'imyaka 2 nkuko nagendaga mbibabwira. Reka mbe nababwira ibindi bidasanzwe kuri uyu mukinyi, dore ko uyu mukinyi rwose komotse mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ikipe ya AS Vita Club. Profile ye nkuko bigenda bigaragara ku mbuga nkoranyambaga, rwose twaje gusanga uyu mugabo afite
ibitego 9 muri shampiyona ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri AS Vita Club. Yaciye mu makipe agiye atandukanye hariya muri Roi Rupa Centro, Roi Rupapu, Tepe Mazembe muri 2023 yarahaciye abatsindira ibitego bigera kuri 15. Ni nawe waje nk'umukinnyi wa gatatu watsinze ibitego byinshi harira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu mukinnyi apima metero 1 na santimetero 80, ibiro 79, imyaka 28 y'amavuko. Muri kumva ko rwose atari yakura cyane. Uyu mukinnyi akina nka nimero 9 ku ruhande rwose rw'ibumoso, aho umukinnyi wamaze kuba yakigendera mu gihugu cya Cameroon bita Aziz Basane banze no kuba bamwongerera amasezerano, ariko amakuru kuri uyu Aziz Basane biravugwa ko ashobora kuba azasinyira ekipe ya Rayon Sports ya APR, dore ko ikipe ya APR iri kumuvugisha 5-5. Uyu mukinnyi ndagira ngo mbabwire ko byinshi kuri uyu mukinnyi bari buze kuba bamubatangariza, bamumurikira abakunzi ba ekipe ya Rayon Sports mu masaha ya mu gitondo ku munsi w'ejo. Rwose niko bavuze ko bari buze kuba bamumurikira ikipe, abafana ba ekipe ya Rayon Sports, dore ko rwose ndagira ngo mbabwire ko hari n'abandi bakinnyi bari kuvugwa mu ikipe ya Rayon Sports. Byiringiro Rage niwe uza kwisonga, ndetse n'undi mukinnyi w'umunyakote d'Ivoire ndetse n'umunyakameroni. Bivugwa ko rwose bagomba kuba baza mu ikipe ya Rayon Sports nta kabuza, nta kimbogamizi, bagomba kuba baza mu ikipe ya Rayon Sports, dore ko bamaze no kuba bavugana, bamaze no kuba bohereza amatike muri ibyo bihugu ngiye mbabwira haruguru. Reka mbashimire, mugire umunsi mwiza.